So di pudoni parange babadaemu magari maleke ari tentonga umanggomi dileka picu piru kanari ari sarere wei maroroni ari picu piru kanari ari sarere. Oi Johnny, oi lenga karawi ro si edam wate cham karawi batu na hongomiro wati rugi ngomire ni Johnny karawi batum na hoke naik gaji na lenga de gaji na hoke lenga 10 juta bo savura masang gomi wati tergiur karawi batu na huro 10 juta lenga savura lain 1 juta au ore na manusia mamairah karawi di nahu ke lenga tiwara mulai ore karoko bunga oru urasi receh kam nahong gomi re lenga karena gomi lenga taho nahu si lenga sebuah pinggan nahu pailai douro tiwa aku nahu receh kan tuhu tiwara na lenga dom toro wara kaina nggar tutu wadu edesi au batum nahu ke lenga matarima gaji tiap wurana wati fiki munai singaha au didi singaha au tiwaran tinggal tiap wura re gomi tarima midi toi povo asam re tiloam lengaro hanta kena nari nahu ke au si ipi kaawa ke benggomi nahu ke lengae kamorin tiri pakengu pengap ke wadu ake nae gaji gomi relengai belum tentu gomi bahagia di karawi kain belum tentu gomi cinta di karawimu lo andadi gomi terpaksa karena kesulitan ekonomi vuntan dimda di buah romo na ndake model na manusia di memiskin permanen entau jaku perubahan mori Johnny ajan mori laulona bune mori oo poda tiwara tau siwe kematsa umonem dan tau pitik dekone biaya dini kekain gomi andowara na Firdau aru jiki ke sama pla omade tiba ke ade konem karawi se pasang geretis ke iyo baruma percuma ara valir ba Johnny njihing ke hengomire aru jiki ndai ke war atur baruma rumah majamin mori ndai ke aru jiki ke ando ko pori piti loa musasi nawa ajare aru jiki ngarana re do ola super hengge aru jiki re karena bafone mangaran aru jiki ke sampai manusia menghalalkan segala cara waram korupsi, waram mampanga, waram fakti angi, waram ketufe online rau re termaksud mu pengahare ma penting dai manusia ke usaha depa aina base pasir usaha re usaha terus aina dahu di miskin aina dahu au dingahan nais re aina nuntun dai manusia ke au sarempam pandako di tembok kavor jamin baruma rujikina nah menguang gomi Firdaus aina sombo sembe baruma rujiki de ando ake menama sombong ni Firdaus nah menguakan tiring gomi ke iblis kalau sakan disaroga karena sombong na ampot den gomi wali manewe hakatuma tabea iblis sombong itu tidak baik untuk kesehatan Firdaus ingat itu aina sombong nah menguamu veha kembali si baruma aru jiki rambeinde manela ko ilum cumpu kain petre aina sampen cara kalampam wa usi main au si luan veha bali ndake lawan veha katumas tabea iblis bau balam sara bele darhanta Firdau anae